Poštovani sugrađani i predstavnici medija, pozdravljam vas u ime Patriotskog bloka Sombora. Zahvaljujem vam se što ste došli na našu završnu konferenciju pre izbora. Danas će vam se obratiti Marko Minić, predstavnik Demokratske stranke Srbije u Somboru, zatim Rajko Miranović, odbornički kandidat Patriotskog bloka ispred Boljeg Sombora, zatim Strahinja Sekulić, poslanički kandidat za parlament ispred Ruske stranke, Jelena Božić, odbornički kandidat Patriotskog bloka ispred Srpskog pokreta Dveri i Jelena Dizdar, odbornički kandidat ispred Narodnog pokreta Dinara Drina Dunav. Marko, izvolite. Dobar dan, saradnici. Pripremajući se za ove izbore, prelistavao sam neke slike iz prošlosti i na jednom štandu iz 2005. godine iza članova DSS-a koji su propagirali neku svoju politiku koju smo tada imali, jasno je bila plava zastava sa žutim zvezdicama i bio je put Evropske unije. Posle toga je vrh stranke poslao jednu anketu gde smo se mi jasno odlučili i odgovorili neka pitanja te ankete i trasirali ovaj sad put. Pitanja su bila jasna. Evropska unija da ili ne, NATO da ili ne, saradnja sa Rusijom da ili ne, prodaja zemlje da ili ne. Odlučili smo se, jasno znate za šta, Evropska unija ne, saradnja sa Rusijom da, NATO ne, prodaja zemlje ne. Ovi naši koalicioni partneri su prepoznali naš put, prate nas, a nadamo se da ćete se i vi odlučiti za ovaj pravi put i jedini put koji nas vodi ka sreći, a to je da u nedelju izađete i zaokružite na lokalu broj 9, na pokrajinskoj listi broj 7 i na republičkoj listi broj 5. Hvala. Hvala. Odbornici Boljeg Sombora će se u Skupštini opštine Sombor zalagati za sve ono po čemu smo bili prepoznatljivi u prethodne 4 godine. Dakle, za depolitizaciju javnog sektora u korist struke, za povratak, za povećanje budžetskih prihoda, boljom naplatom poreza tajkunima, za racionalno i štedljivo trošenje budžeta u skladu sa prioritetima i stvarnim potrebama grada, a ne kao do sada, i za unošenje mnogo više energije, ono što je najteže i najbolnije pitanje u našem gradu, a to je oživljavanje privrede i otvaranje realnih radnih mesta. Naravno, zalagat ćemo se za sve ono drugo, o čemu smo javno govorili u protekle 4 godine, a što smatramo da može podići nivo kvaliteta života u našem gradu, za što, nažalost, često nismo imali podršku, naprosto iz razloga što nas je bilo malo tamo. Da bi nas bilo više istomišljenika, kojima je zbilja u srcu Sombor, kojima je zbilja u srcu dobrobit svih naših sugrađana, pozivamo sve građane opštine Sombor da izađu na izbore, da glasaju ne za stranke, da glasaju za ljude, za ozbiljne i za poštene ljude. Sombor je mali grad, svi mi znamo kakav je ko bio, kakav ko jeste i kakav će ko biti. Da glasaju za listu broj 9 na lokalu, za listu Patriotskog bloka. Hvala. Dobar dan svima, hvala na predstavljanju. Moje ime je Strahinja Sekulić, ja sam rođeni Somborac, trenutno živim i radim u Somboru. Po profesiji sam diplomirani pravnik, nalazim se na listi Ruska stranka Slobodan Nikolić, koja je kandidovana za parlamentarne izbore za Republiku Srbije, nalazim se na 25. poziciji. Ono što je bitno i važno da se kaže, Ruska stranka Slobodan Nikolić je 2013. godine osnovna kao jedna potreba spajanje istoka sa Srbijom, Srba i Rusa. Tu treba istaći pre svega istorijski, kulturni i privredni značaj ovoga sporazuma i dogovora. Svih ovih godina Ruska stranka je bila na marginima političkog neba Republike Srbije iz jednog prostog razloga, zato što se aktualnom režimu nije svidela politika koju ova stranka zastupa, međutim, desio se fenomen kao u fenomenu sa hrišćanstvom, što su nas više branili, sve smo više i više bili popularniji
među građanima i praktično Srbi su svojevoljno prihvatili načela ruske stranke. Što je bitno i važno istaći te principe, a to su ne ulazak u Evropsku uniju, ne u NATO iz nama dobro poznatih razloga, politika koja je bila svih prethodnih ovih godina nas je dovela na rub svake egzistencije. Okretanje Srbije ka istoku, pre svega u ekonomskom, privrednom i kulturnom značaju, tu Sombor može da prepozna i svoju ulogu, pre svega u bratimljenju gradova, bratimljenju oblasti i tu može da se iskoriste jedan veliki potencijal. Zato molim građane Srbije i građane Sombora da izađu 24. aprila, da daju svoj glas za najveću rusku stranku u Srbiji, Ruska stranka Slobodan Nikolić. Ovako sad za kraj, dakle da pozovemo sve sugrađane da se oslobode medijske torture i tog rastrojstva koje vlada među građanima, da bi mogli da donesu pravu odluku 24. aprila. Ono što je čudno jeste da su građani danas u beznađu, a da su stranački kadrovi puni elana. Prosto to je moguće jer su oni plaćeni, srećni i samozadovoljni, a njima mi treba da stanemo na kraj i sprečimo ovu malu grupu, jer zaista ih ima malo i njih se ne treba bojati, da i dalje bezočno vladaju i da gledaju samo svoje interese. Predizborna kampanja 2016. odlikovala se pre svega nekreativnošću, negativnošću, etiketiranjem i klevetanjem predstavnika Patriotskog bloka pre svega, ponavljanjem praznih fraza, lažnih obećanja od onih koji su do sada bili na vlasti, pa ništa nisu uradili, ali kada opet dođu na vlast, sigurno će uraditi i nemoguće. Verujem da su naši sugrađani svesni svih ovih recikliranih političara i da znaju da konačno imaju za koga da glasaju, jer je konačno formiran Patriotski blok, koji pre svega čine Dveri i Demokratska stranka Srbije, osnažen elitnim intelektualcima i koji nudi kvalitetne i stručne ljude za politiku, nove ljude koji nikada nisu bili na vlasti. Mi smo jedina prava opozicija jer ne želimo ni SNS, ni DS koaliciju, jer su svi oni isti, zastupaju istu politiku u dva tabora. Dveri za kraj žele da poruče glasačima u 3 tačke, kroz 3 problema za koja mi imamo rešenje, samo mi niko drugi. Dakle, kao prvo, Dveri čine ljudi koji nikada nisu bili u politici i na vlasti, tako da ne mogu biti isti, jer tek treba da se pokažu. Dveri su obični ljudi, raznih struka i životnih iskustava, ali ono što nas ujedinjuje u jedan originalni, autohtoni, narodni pokret je vera u moral, čast, poštenje, tradicionalne vrednosti i sve ono što danas nedostaje u javnom životu, što je proterano iz javne sfere. U medijima su preovladali mediokriteti, lažni autoriteti, skandalozne osobe, nemoralno ponašanje, nedolično svakog čoveka. Naši preci nama su ostavili zavet i Dveri se toga drže. Bez tog zaveta ne bismo ni ulazili u političku arenu, a sa tim predačkim zavetom niko ne može da nam stane na crtu i nikoga se ne bojimo. Kao drugo, Dveri kao porodični ljudi koji nisu zaboravili tradiciju, koji žive svoje ideale, ističu porodični model društva, porodičnu politiku kao model ponašanja u javnom životu, kao merilo za vrednovanje i pre svega melem za mnoge društvene probleme. Pre ili kasnije svi će početi da spominju porodicu, svi će da se zabrinu kada vide propast i provaliju, svima će usta biti puna rešenja, pre ili kasnije, a već su počeli da zloupotrebljavaju našu dverijansku politiku. Nikada briga o porodici nije bila deo njihove politike, ali takva su vremena došla da ćemo morati svi da se složimo da samo zdrava porodica može da sačuva narod. Kao treće, ekonomski patriotizam je nešto po čemu smo jedinstveni. Svi ističu svoj evroatlantski kurs i želju da se ponovo zarobimo u novu SFRJ zvanu Unija, ovoga puta takozvana evropska, a zapravo multikulturalna i muslimanska unija. Mi odlučno kažemo ne, jer mi smo deo ovoga naroda, a naš narod kaže ne u Uniju, ne u NATO i ne MMF-ovim ucenama. Ekonomski patriotizam znači da čuvamo svoje tržište, kao i druge države što čine, da čuvamo svoje poljoprivredne proizvođače i sve druge, da čuvamo svoje prirodne resurse, zemlju, vodu, vazduh, seme i autohtone rase, da čuvamo svoju vojsku i industriju. Jedino Dveri smeju da kažu da sve što je domaće mora podhitno da dođe u prvi plan, a sve što je strano treba da ide malo u drugi plan.
Jedino Dveri smeju da dodatno oporezuju strane banke po ugledu na Mađarsku i Poljsku. Jedino Dveri smeju da donesu zakon o ispitivanju porekla imovine svih tajkuna i političara od 1990-ih na ovamo. Naravno, ako nam date poverenje da sve to učinimo. Dajte nam što više podrške i možemo zajedno da krenemo u oslobađanje Srbije. Pozivamo sve građane da pobede u sebi očajanje, neraspoloženje, depresiju, da isključe medije, da izađu u prirodu, da rasterete mozak od torture sistema. Ljudi izgledaju kao da su beznadežni, vlada opšte beznađe, niko ne vidi smisao, sve je sumorno i najveća pobeda sistema je ako ubedi ljude da oni ne mogu ništa da učine u svom životu, da ne mogu ništa da promene, da je sve uzaludno i besmisleno. To je mantra, to je hipnoza od koje se pod hitno treba osloboditi. Oni koji su najobrazovaniji i koji bi trebalo da kao malo učeni bolje poznaju situaciju i malo dublje promišljaju, prvi iskazuju beznadje, trudeći se da što pre napuste zemlju. Ankete pokazuju da 70% mladih planira da po završetku studija posao potraži u inostranstvu, pod tuđim suncem, koje zapravo ne greje srce. Ako nemamo vere i nade, koje su osnovne čovečanske vrednosti, osnovne hrišćanske vrednosti, onda smo na veoma opasnom putu u propast. Zbog tog nedostatka vere i nade građani su pasivni, mlitavi, raspušteni i ne učestvuju u uređenju društva, u osmišljavanju svog rada, iskorišćavanju svih onih bogatstava koje naša zemlja i grad imaju. Pola Srbije stoji zaparloženo, a svi kukaju kako nema šta da se radi. Milijarde se kradu i proneveravaju, a svi znaju, gledaju i ćute. Svi se žale na partijsko zapošljavanje, a svako gleda ne bi li i on dobio kakvu službicu preko stranke. Znači korupcija, pokvarenost u svim slojevima društva. Mi želimo da probudimo život u vama, da probudimo elan, da zajedno ozdravimo porodične vrednosti, da oživimo energiju i kreativnost u svakom pojedincu, da podržimo vašu inicijativu. To se traži na ovim izborima i narednih meseci i godina. To je glavna i jedina tema, tema svih tema od koje zavisi sudbina naroda. Hoće li se trgnuti iz grehovnog sna? Kaže naš veliki pesnik, pleme moje snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja, nadamnom je nebo zatvoreno. Ali isto tako kaže veliki narodni pesnik, mili Bože, čuda velikoga. Treba služiti časti i imenu. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Daj Bože da se sreća vrati u naše krajeve, u Sombor i naša sela i da uredimo naše društvo kako Bog zapoveda. Hvala. Ja ću samo da zaokružim da izađete na glasanje svi 24. da glasate za koaliciju Patriotski blok sastavljen od Dveri, DSS-a, Boljeg Sombora i Narodnog pokreta Dinara, Drina, Dunav, a uz nesebičnu podršku Ruske stranke okupila se oko značajne patriotske ideje da se bori za dobrobit svih građana Somborske opštine. Sastavila nas je zajednička ideja, a na rad nas tera zajednička vizija. Znamo da će se to prepoznati i zaokružiti broj 9. Na pokrajinskom listiću zaokružiti isto broj 9, Narodni pokret Dinara, Drina, Dunav. Ovo je bila najbolja konferencija. Stvarno, to je vrlo prijatno. Vrlo prijatno.